abakulu batuwe benda tolya wenka ono supervisor yantoola mu bakozi mbagano naafuuka sitaafu nga envuga akagaali nkaleka idinda tikajja nako nayingira sitaafu basi twajja mu officers mess mwenaliranga nze omweyi bakukuziza mbagano abalyayo ne balebengulira engwe buli muntu aneesonka mwesonka that's our son buli muntu tibenda kantuukako twentakoze batibona bubi babuuza n'okubuuza ayabalira ati mulwaire mana naakola bwenajo wamanezi yako bajja ku isomero bano baba scholarship bajja kuwa scholarship ogenda omaliriza emisomo naija ku St. James tibakubeye nti napangisa akayo bwenja nakaa nti mumpe esente detags requirements and school fees night is going to pay for me bawandiike dabuliddu senior 4 exam muteeku uniform era ni boarding ati tuzira boarding ndi muteeku omwana wa mu boda bawandiika n'atwala manager olwabibita muyaka ati disqualified they will not give you money. You are joking. You can tell those people to multiply by 3. Aye batayira ku buli kantu ndibona sente eningi bakuba dino abazungu tibadigaba anti yali ekali y'abazungu tibagaba butono ino butono ojja kubona abona gwaki naayirayo baataku 3.5 emirundi 3 n'ekitundu kudaaliwo n'atwala wadde zibulako katukozese zino wadde zibulako nga nini mbibawa nga akubira bate babinona bijja mu account siweni amudeyo babikolaku nga bankolera check that very day nga bakola check nga baji nga njitwala ku isomero nga manager akoba ati ife bana abaana betu wa scholarship tibasala scholarship tweyongera nga tuli basasula you are going to get your pay so every Saturday come okuba emashini bakulu generate nga olukona muli kadi yo ngefulumya sente nga bakuwa oli yatambulanga ate buli mu section nafuna sente dentafunanga mu myaka egyo bansasulira fees najanga nkafuna sente omwaka okuwaako muto wena oli kusoma eno bwofuna sente eno bwefuna sente munyanza lwa buntu bulamu kuwa abantu bakulu kitiibwa bekiri namala leero pepa idonga naizoyira ku mulimu nti kadi ndiyo ate ne mukozi najja otuuka ngaali baataawo owundi era nga it is impossible mbagaano baakoba ndidde mu balwaire ekyo kutupass time kukoona kadi tupass time ngezera mirimu masine ebyasalaku emikono abaafunaani ababalongoosa abaakola nga tugyeyeko ku balwayu ayirule lwabakulu nze nkaali kale ng'emotoka weereeta pamba ne bamuyisa ife omulimu gwaffe gwalinga gwakutema ku enso edisiba endiboota kuba basiba n'enso basiba ni buno obuuzi obukalangafu kale olumala masini ngaita ngaekasitula ngaeingiza ngaetwala ero yembakobi ife dinenso nga tutoolaku tudigolola twadisiba ebiseera ebyo badiguzanga abakatale baguza abazimba amayumba baguzanga ab'omubutale ab'omubutale baguza bano abali kuzimba omuzimbi oli kuzimba enumba oba omuzimbi kale nga tudigolola twasiba 10 wosibayo obunwa obubiri oba obusatu okozeyo saawa ina ojaitale saawa 7 ojja ku saawa 10 ng'okona kadi kale eyo ne story navaayo najja mpagaana obuzibu bwebwenda okwidira result cities daja okwira nzira mu mwenda nawuluza credit dange nipasi
and I qualified to go wherever I wanted. Nali ni time n'abagulanga ebitabo n'aba ni ssente ate n'ama n'enaku yange.